Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. NTC may gumpisa ng mamamunta kareng masulod a lugal para king SIM registration. Coastal Barangay king Masantol minunadang sinerbisyuan. Kasiran king agrikultura king Pampanga paulining milaba sa pamanuran mabot king 173 milyong pesos. Apatabalen king probinsya mipuruhan. Abiso king publiko at kareng motorista. Tete king partining panings misara manibat January 14. Kabalen aabisuan na dumalan kareng alternatibong ruta. Atlong Domingo bayo ing deadline, voters registration mababa pamurin. Comelec kukulay king publiko na parehistro bang makapagboto king barangay at SK elections. Coraldal Festival king Sasmuan, peg masusyan dareng libu-libong Kapampangan. Panalangin dareng deboto, dinalan king Terak. Maya Poras, Pampanga, kain tabing mabilog ka persa ni GNN TV 44 Pampanga. Babiyala rin makapanawun at lokal soryang dapat yung abalo. Kapamilatating garantisadong kompleto ang pang-balansing impormasyon. O rin po rin balitang Mia Kalap Kilob ng Paramingo. Ako po, edad niya na sanggalang at ito News Force, Pampanga. Naggumpisa na lang sa lugsuran ng NTC ring Marayo at masulod na barangay king bansa para king SIM registration. At inupisan dayti king Coastal Barangay ni Sapang Kawayan, king Balening Masantol. Ay ning report. Inumpisa na ng National Telecommunications Commission o NTC ing pamamunta kareng masulod a barangay para king SIM card registration. Inyang Sabado, January 7, peg sa jandereng opisyal ning NTC king pamanimuna ng Commissioner Ella Blanca Lopez, Deputy Commissioner John Paulo Salvahan at Regional Director Azor Sichon ing Barangay Sapang Kawayan king Balening Masantol. Metong yang Coastal Barangay ing mesabing komunidad nung nukarin kailangan pa mo ing magbangka bang makapunta keti. Mabilog naman ing suportang pepakin na keting Mayor Jose Antonio Bustos asinagana kareng opisyalis ning ahensya. Kapamilataning programa ing NTC kasan metong reng local government units reng mantabe kareng subscribers bang aparehistro nala reng gagamitan na SIM card. Layon ning batas ing labanan ning pamangalat ning text scam, text spam at aliwa pang pamanloko o krimen gamit reng SIM card. Lalam ning implementing rules and regulations o IRR atin lang 180 days o 6 mabulan reng users na iparehistro reng karelang SIM card kareng binuklata website o app dareng public telecommunications entities o PTE. Nung ali agaway ti, ma-deactivate ya ing SIM card. As of January 4, 2023, maabot na laking migit 14 million SIM card reng may rehistro agpangking NTC. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Paulining mata sa presyo ng imported coal at inflation rate, asahan mo namang mitas in generation charge ang maging sangkaring mata sa singil ng kuryente. Iting isplika ng Isfelapco kareng kayang consumers. King asahan na adjustment king rate per kilowatt hour king daratang February. Ay, balita. Para po kareng consumers ng San Fernando Electric Light and Power Company o Isfelapco, asahang mitas ing singil king kuryente ngining daratang nga bulan ning Pebrero. Sangkan keti ing pamagtas ning generation charge. Kareng may nga labasang bulan, mitas king halos
400% ing presyo ning imported coal kayag naning pamagbaba king palitan ning pesos kontra dolyar inya mitas mo naman ning generation charge. Kilob ni nga pulong banwa a protekta niya kanuning meto nga long-term contract ing sasalwang kuryente ning Spelapco iba't kareng generation companies. Inya may natili ang mababa ing presyo ning kuryente uling mababa mo naman ing presyo ning generation charge. Pero kaya rin ning kontrata ning Spelapco kareng generation companies inyang December 2022 mamarap yung kumpanya king mata sa presyo ning power generation uli napin ning mita sa presyo ning coal at peso devaluation. Inya asahan kanong mita sing presyo per kilowatt hour kareng electric bill manibat ngayon darata nga February. Agpangking management ing Spelapco alang pa magbayo king presyo ning distribution charge at sumuking 15% ning balang electric bill aaprobado ning Energy Regulatory Commission. Amuyuta na lang ning Spelapco ren karelang consumer na maging masinop king pamangamit kuryente. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Pampanga, minabot king 173 million pesos. Ing damage o kasira na likwan, ning tuki-tuking pamanaran kareng milabasang aldo. King sektor ning agrikultura. Pakiwilwan tala rin bale na miyapektuan keting reporte ni. Mabot na king migit 173 milyong pesos sing kasiran a dinulot king agrikultura keti king Pampanga. Uli ning tuki-tuking aldong pamanuran na dala ning anging amya. Kabilang kareng kabalen na may perwisyo pa uli ning balawos sa pamanuran kareng milabasang aldo. Yapin ning Santa Ana, San Luis, Candaba, Apalit, Ampong, Mexico. Keti mayakiting maragula mesirang pupulan na palik kareng 5 balen. Samantala, makalbugya pa muli ng barangay San Agustin hanggang 7 talampakan ang ganyang panapon ning January 9. Kaya kayo nang tabayan ng mga paling balita at yung pamagbalik ng News Force, Pampanga. Abiso king publiko at kareng motorista. Tete king party ning Panings misara manibat January 14. Kabalen, aabisuan na dumalan kareng alternatibong ruta. Atlong Domingo bayo ing deadline, voters registration, mababa pa mo rin. Comelec, kukulait king publiko na parehistro bang makapagboto king barangay at SK elections. Coraldal Festival king Sasmuan, peg masusyan dareng libu-libong Kapampangan. Panalangin dareng deboto, dinalan king Terak. Kuryente ang enerhiyang nagpapaandar sa ating mga appliances tulad ng TV, computer, ilaw at marami pang iba. Ito ay nililikha ng mga generation companies, inihahatid ng mga transmission companies, at ipinamamahagi naman ng mga distribution companies papunta sa mga pabrika, opisina at kabahayan. Ang buwanang singilin ng mga generation companies ay ang generation charge na siyang pinakamalaking bahagi ng ating bill. Ang generation charge din ang pinaka-naaapektuhan sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng kuryente per kilowatt hour buwan-buwan. Ang generation charge pati na rin ang transmission charge ay mga pass-through charges. Ibig sabihin, kung ano ang presyo ng pagkakabili nito, ay siya rin ang halagang kinokolekta sa consumer. Ang Power Distribution Company ay tulad ng isang sari-sari store na patingi-tinging nagtitinda at namamahagi ng kuryente.
Ang maaasahang serbisyo sa paghatid ng kuryente ay ang distribution charge. Ang singilin sa kuryente ay ibinabase sa nakonsumo ng consumer ayon sa ginamit niyang kilowatt hours sa loob ng isang buwan. Now, you know! Manatili ang chairman ng CDC, Atty. Edgardo Pamintuan. Kay batang inapoy Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay ning balita. Pinili ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. i-Atty. Edgardo Pamintuan bilang acting chairperson at member ng Board of Directors ng Clark Development Corporation o CDC. Itiya ing kaduang pamikatagon na pamuntukan ng EDPAM ing CDC. Minunayang may appoint Pamintuan bilang CDC chairman lalam ning administrasyon ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Metong yang human rights lawyer Pamintuan at megsilbing alkalde ng Ciudad Angeles kilubning pilang termino. Memontukan niya naman iti King National Housing Authority o NHA at Subic Clark Development Alliance inyang panaunang Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Traffic advisory po kareng kakatamong kabalen. Misarayang dalan papunta king Panings, bang dinan dalan. Ing rehabilitasyon ng Kalibutbut Bridge, inya naman abiso. Kareng motorista at commuters, ing dumaran kareng alternatibong ruta. Ay ning balita. Para po kareng motorista, ampong commuters adaralan king Bacolor, Angeles, ampong San Fernando. Magumpisa ng January 14 aldo Sabado, misaraya ing Kalibutbut Bridge king parti ning Panings papalub king Friendship Highway bang umpisan niya ing pamanyamasan king Tete lalam ning Bridge Rehabilitation Program ning Department of Public Works and Highways o DPWH. Misaraying mesabing Tete kareng saken ang gaking mayariya ing proyekto. Inya abiswan lareng motorista na dumalan kareng alternatibong ruta bang aywasan ning mabaya ta trapiko king mesabing lugar. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Nganing banwa, asahan ng umpisa ng pamagpagawa o renovation king public market building, king Syudad Mabalacat. Kaya katang pakiramdaman ng plano ng Mayor Chris Garbo, king report ay ni. Bang apas ang tinging serbisyo at pipanyalwan dareng Mabalakenyo, sinabi ng Mayor Crisostomo Garbo ing plano ning pamanyamasan o renovation king public market building king dani ning MacArthur Highway, Barangay San Francisco. Agpang king alkalde magleleyang dinala hanggang 200 na milyong peso sa pondo para king repair at renovation ning palengke. Base king inisyal na plano, milugal la king ground floor ing wet section. Kabang second floor na laman reng non-food items ampong aliwang opisina ning LGU at third floor naman ing magsilbing parking space. Lalawan na mo naman ning alkalde na magamit siyang 965 square meter aloti bang aparagulyang public market. Gagawa na nakanuning Urban Poor Affairs Office ing mapping bantang aso panlang i-relocate ren pamilyang salukuyang manoknangan king mesabing Gabon. Mi kanala namang solar lighting system king public market bang makatipid king kuryente at agamit mo naman kareng tindahan lakwas na ating power interruptions. Peki kita nala namang Garbo reng miyembro ning Market Vendors Association bang pisabyan ning maging adjustment king rental fees at aliwa pang regulasyon king palengke. Magumpisa ing renovation ning public market building king second half ning banwang 2023. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. May pabalita para kareng tricycle drivers. Uling inumpisan na ng LTFRB ing pamamaya fuel subsidy kareng kwalipikadong mamasadang tricycle king Manila. Central Luzon ang pong Ilocos Region. Ay ning balita.
Inumpisa na ning Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kasan metong in Land Bank of the Philippines ing pamamia fuel subsidy kareng migit 10,000 kwalipikadong tricycle drivers. Pepalwal niya ning Land Bank ing kabilugang 10.3 million pesos para king fuel subsidy daren tricycle drivers king mabilog a bansa amanikwang 1,000 pesos balang metong. Reng benepisyaryo manibatan la king Metro Manila, Central Luzon, ampong Ilocos Region. Layo na niti, inga pabilis ing pamamia suporta para kareng public utility vehicle drivers aapektado ning mata sa presyo ning produktong petrolyo. Malyarid ang akwareng hanggang eligible at tricycle drivers ing karelang fuel subsidies kapamilatan ning over-the-counter transactions at kareng designated land bank branches. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kailangan tabayan ng mga paling balita, kaya pa magbalik ng News Force, Pampanga. Kuryente ang enerhiyang nagpapaandar sa ating mga appliances tulad ng TV, computer, ilaw at marami pang iba. Ito ay nililikha ng mga generation companies, inihahatid ng mga transmission companies, at ipinamamahagi naman ng mga distribution companies papunta sa mga pabrika, opisina at kabahayan. Ang buwanang singilin ng mga generation companies ay ang generation charge na siyang pinakamalaking bahagi ng ating bill. Ang generation charge din ang pinaka-naaapektuhan sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng kuryente per kilowatt hour buwan-buwan. Ang generation charge pati na rin ang transmission charge ay mga pass-through charges. Ibig sabihin, kung ano ang presyo ng pagkakabili nito, ay siya rin ang halagang kinokolekta sa consumer. Ang Power Distribution Company ay tulad ng isang sari-sari store na patingi-tinging nagtitinda at namamahagi ng kuryente. Ang maaasahang serbisyo sa paghatid ng kuryente ay ang distribution charge. Ang singilin sa kuryente ay ibinabase sa nakonsumo ng consumer ayon sa ginamit niyang kilowatt hours sa loob ng isang buwan. Now, you know! Deni pa rin balitang Kapampangan. Atlong Domingo, buying deadline. Mababala pa mo rin kanuring bilang na rin paparehistro. King Central Luzon para king barangay at SK elections. King Oktubre at pang king Comelec. Inya naman makisabing ahensya king publiko na magparehistro na bang ay wasaning last minute registration. Manatili pamuring mababa ing voters registration para king barangay at sangguniang kabataan elections ang makasadyang ganapan king daratang nga Oktubre agpang king Commission on Elections. Iti impepasyag ning Comelec at long Domingo bayo ing deadline ning registration king daratang nga January 31. Agpang kang Comelec Assistant Regional Director Elmo Duque at chula pa king 69,351 reng meka pagparehistro king mabilog a Central Luzon
eleksyon, manibat inyang misunduing voters registration inyang December 12, 2022. Inya kukulay king Comelec king publiko na makisan meto nga parehistro bang alina makiyagnan pa kareng managal deadline o last minute registration. Kareng interesadong parehistro makabuklat lareng hanggang municipal at city elections offices Lunes hanggang Sabado manibat alas 8 hanggang alas 5 ninggat panapon. Magdala mong government-issued ID o birth certificate o kaya naman school records. Kwalipikadong parehistro para barangay elections, reng edad 18 patas o reng mag-18 bayo ing mismong alalan. Kabang para king SK elections naman, malyari na lang magparehistro bang makaboto reng edad 15 hanggang 17 anyos. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Susulong na naman ng OFW party list in electronic voting at registration gamit ring gadget. Bang marakala Pilipinong magobra-abroad ing makapakyabe king alalan. Ay ning detalye. Manualay OFW Party List Representative Marisa Magsino na maragulasaw para kareng overseas Filipino workers o OFWs ing susubong na niting electronic voting at registration. Iti ing makapailalam king House Bill 6770 a pinasa ning kongresista amanyubong na dinalang upaya ring OFWs at ring seamen a magparehistro, makatanggap balota at makapagboto kapamilatan ning available electronic gadgets. Agpangking OFW party list, kailangan niyang mibayo ing salukuyang batas kapamilatan ning pamag-expand ning voting methods bang aywasan ning voting disenfranchisements at chuking 1.83 million overseas Filipino workers. Iti bang aya sagla namang kanurang Pilipinong magobra abroad na bumoto. Agpangking Office of the Overseas Voting ning Commission on Elections o COMELEC, sinabi ng Magsino na atsula king 472,559 ring may kapagboto inyang milabas sa alalan kumpara king 1.69 million registered overseas voters. At sumukano king 27.87% ing voter turnout king 2022 national and local elections. Inyalayo ning panukalang batas ing miamyendan niya ing Republic Act 9189 o ing Overseas Absentee Voting Act of 2003. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Plano yung italakad king Ciudad San Fernando ing meto nga City Septic Treatment Facility. Pakibalwaning detalye kang Patricia Mamangon. Pwede mo ng Dairy Mayor Vilma Caluwag at City Environment and Natural Resources Officer Maria Teresa Doble ing meto nga pulong kaya bereng water services providers sa talwapang stakeholders. Ing mesabing meeting patungkulya nung makananuya apasik na nga ning pangmagpatupad ning City Ordinance No. 2018-001 o mas kilala bilang Septage Management System of the City of San Fernando. Agpang ka Mayor Caluwag, makasawpya kano ing gustong implementasyon ning lokal na batas para king kalinisan at kalikasan. Prioridad na kanuning babaeng lider ing pamaglinis kareng kailugan, sapa, estero at miyayaliwa pang waterways. Lalam na mo naman ing mesabing ordinansa, obligado la reng hanggang baleking San Fernando na palinis reng karelang septic tank o Pozo Negro misan balang 3 hanggang 5 banwa bang aywasan ning kontaminasyon ning water sources. Apisabyan mo naman king pulong ing pamanalakad ning meto nga City Septage Treatment Facility nung nukarin lilinisan kapamilataning teknolohiya reng ako kolektang wastewater bang pasibayong agamit at apakinabangan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Tinanggap lang dagdaga PPE ang pong face mask ring hanggang pribadong ospital ang pong RHU. King Ciudad Angeles, iba't king city government. Ay, ning istorya.
Bang siguraduan ng kapakanandaring medical frontliners, midakay ang karagdagang PPE o Personal Protective Equipment ing City Government ning Angeles, karenganggang pribadong ospital at rural health units o RHU king syudad. Agpangkang Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., kabilang kareng tinanggap PPE ang pong face mask ing Dr. Armando L. Garcia Medical Center, Holy Family Medical Center, Angeles University Foundation Medical Center, Sacred Heart Medical Center at Angeles Medical Center. At inla naman PPE at face mask reng ana ma-RHUs king syudad. Balong ospital menikwang 200 PPE, 10 250 face mask agawa lalam ning Angelenyo First Alternative Livelihood Program ay inumpisan ning city government inyang pandemya. Manatiling makatutok yung weekend edition ng News Force, Pampanga. Kuryente ang enerhiyang nagpapaandar sa ating mga appliances tulad ng TV, computer, ilaw at marami pang iba. Ito ay nililikha ng mga generation companies, inihahatid ng mga transmission companies, at ipinamamahagi naman ng mga distribution companies papunta sa mga pabrika, opisina at kabahayan. Ang buwanang singilin ng mga generation companies ay ang generation charge na siyang pinakamalaking bahagi ng ating bill. Ang generation charge din ang pinaka-naaapektuhan sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng kuryente per kilowatt hour buwan-buwan. Ang generation charge pati na rin ang transmission charge ay mga pass-through charges. Ibig sabihin, kung ano ang presyo ng pagkakabili nito, ay siya rin ang halagang kinokolekta sa consumer. Ang power distribution company ay tulad ng isang sari-sari store na patingi-tinging nagtitinda at namamahagi ng kuryente. Ang maaasahang serbisyo sa paghatid ng kuryente ay ang distribution charge. Ang singilin sa kuryente ay ibinabase sa nakonsumo ng consumer ayon sa ginamit niyang kilowatt hours sa loob ng isang buwan. Now, you know! Dahil pa rin balitang Kapampangan. Pisasabihan na yung ng provincial government ing pamanalakad ng metong food security complex kasan metong ring ahensya ng gobyerno kabilang na yung Department of Agriculture. Ay ning report. Pisasabyan ng pamanalakad ng Food Security Complex, King Pampanga. King Facebook page ng Governor Dennis Delta Pineda, sinabi keti na panigobra ng pamanikdo ng complex kasan metong in Department of Agriculture at ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec. Plano ng DA na midaking 50 milyong pesos kabang 72 million pesos naman ng ilele ng PhilMec para king complex
complex ay talakad king 5 hektaryang gabon king barangay Santa Catalina king Balen ning Lubao. Partiya kano iti king suporta ning provincial government king sektor ning agrikultura, partikular na karing ortilano, bang mikaustong supply ning abyas, gule, asan, karni at aliwapang pamangan reng Kapampangan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Panigobra na ng BCDA at DOST ing pamamumpleto king Virology Institute amin talakad king New Clark City. Pakibalwan ng plano king prioridad na proyekto ng PBBM king balitang iti. Sinigurado na rin opisyalis ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA at ng Department of Science and Technology o DOST na panigobra na ang pamangumpleto ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP king 5 hektaryang gabon king New Clark City. King pulong pilata ng BCDA President at Chief Executive Officer Eileen Zosa at DOST Secretary Renato Solidum Jr. pisabyan ang detalye king mumunang phase ng proyekto kabilang na ang pamagpabakod at construction ng access road ampong dormitoryo. Ing pamanalakad ng Biosafety Level 3 and 4 Laboratory Building kaya beya king Phase 3. Ing Phase 2 naman yapin ng main building sa pong laboratory sa poreng utilities at support facilities king site. Agpang king DOST, mitokyan niya ing guidelines ng World Health Organization king panukalang disenyo at istruktura ng buildings para king VIP. 5 hektaryang gabon ing linele ng BCDA king National Government Administrative Center king New Clark City para king VIP kilob ning 5 pulong banwa amalyaring ma-extend king panibayong 25 years. Inyang December 5, 2022, inaproba ng House of Representatives ing talwing pamamasa king House Bill 6452 o ipamagbuo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines, a priority project ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Libo-libong Kapampangan naman ing pepakiting matataga kasalpantayanan king selebrasyon ng Coraldel Festival king Sasmuan. Silipan tamo yung tradisyon dareng deboto king balita ng Patricia Mamangon. Nayakit ing matigik a kasalpantayanan dareng Kapampangan king selebrasyon ning Coraldel Festival keti king Balen ning Sasmuan. Libo-libong Katoliko iba't king miyayaliwang parti ning probinsya ing mekisan metong king pamamupos ning Coraldel season ngening January 10 keti king bisitas ning Barangay Santa Lucia kayagnaning kapiesta ning patron. Ing Coraldel ing Kapampangan na bersyon ning Santa Clara king Obando at Santo Niño Festival king Cebu nung nukarin reng deboto teterakda ing karelang panalangin ampong kapagnasan. King Sasmuan ing patron ay Santa Lucia ing pupugayan dareng deboto kabang gugulisak Viva Santa Lucia puwera sakit. Aduang banwayang may patlo ding may sabing tradisyon uli ning pandemya. Pero ngening banwa, ni patunayan ning matataga kasalpantayanan dareng Kapampangan kay badang may kiterak at may nga di rayang libu-libong kabalen para kang Santa Lucia. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Tinanggap naman pa magkilala iba't king Civil Service Commission ing meto nga mestra iba't king tarlak pa uli ning kayang serbisyo at masabal ka rin kayanakan ay ning report. Ikwane ning public school teacher, iba't king probinsya ning Tarlac, ing galal bilang 2022 Outstanding Public Official and Employees Dangal ng Bayan Awardees. Aginawad ning Civil Service Commission o CSC bilang parte ning kayang Annual Honor Awards Program. Kinilalaya, ing grade 3 public school teacher ay Rizalina Nakpil, iba't king San Manuel Elementary School king Tarlac City bilang metong kareng dangal ng Bayan National Awardees ngening banwa. I-Teacher Riza ing meg-umpisa king informal gift-giving program inyang 2015. Angga king meragulyati inyang 2019. Nung nukarin, megin niyang opisyal ing gift-giving program ay nausiting
Project Kaagapay Mo Scholarship and Charity Programs. King Saop na rin kayang kaluguran, amanuwala, king kayang advokasya. Ing may sabing scholarship program, dating pakinabangnan mo king metong eskwela, ngeni patupad na mo naman kareng aliwapang pipag-aralan king probinsya ning Tarlac. Aktibo yan namang volunteer coordinatoring mestra, kareng niyayaliwang organisasyon, bang pakanan lareng malnourished at undernourished ayanak. Kawani king kayang community service. Mani muna yan naman ni Teacher Riza king kayang reading intervention project. Nung nuka rin, tututukan lang tuturo. Reng estudyanteng magkasakit mamasa. Agpang king CSC, indangal ng Bayan Award, babiya kareng individual, amagobra at papakit masabal king publiko at komunidad at tutuki kareng guidelines at tikda lalam ning Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, ing adinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita. Bilang panatang serbisyo, karenggang Kapampangan. Ako po, Daniela Sanggalang at Tig News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kuryente ang enerhiyang nagpapaandar sa ating mga appliances tulad ng TV, computer, ilaw at marami pang iba. Ito ay nililikha ng mga generation companies, inihahatid ng mga transmission companies, at ipinamamahagi naman ng mga distribution companies papunta sa mga pabrika, opisina at kabahayan. Ang buwanang singilin ng mga generation companies ay ang generation charge na siyang pinakamalaking bahagi ng ating bill. Ang generation charge din ang pinaka-naaapektuhan sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng kuryente per kilowatt hour buwan-buwan. Ang generation charge pati na rin ang transmission charge ay mga pass-through charges. Ibig sabihin, kung ano ang presyo ng pagkakabili nito, ay siya rin ang halagang kinokolekta sa consumer. Ang power distribution company ay tulad ng isang sari-sari store na patingi-tinging nagtitinda at namamahagi ng kuryente. Ang maaasahang serbisyo sa paghatid ng kuryente ay ang distribution charge. Ang singilin sa kuryente ay ibinabase sa nakonsumo ng consumer ayon sa ginamit niyang kilowatt hours sa loob ng isang buwan. Now, you know! Lagning aldo, arapan mengke kang pie. Dumiman kat magkanta, pasalamat king mimye. Pampanga, 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 Pampanga.
Kapampangan, Sisig, Pindang at Puro, Tagilo, Kamaru. Ningangasan kulang lang, kilo pangat asado, pansit luglug talangga, biringi pesa umang. Mekeni tukika, Manaus ka Pampanga, Mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga, abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Balen na mitmuking lagu, kailangan dumayo. King patagman no bundok, dumurot ka bunto. Mekeni tukika, Manaus ka Pampanga, Mekeni tukika, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Isambantang pagmarakul, matwang bale ng apu, parang leking paropa, bundok ning alaya. Mekeni tukika, Manaus